Nute ni chibay na vekun tu ni ay te pau siam lau pen ki khop na le tel regular thei lau ka hiya hilele topan tu ni hun hoi tak mai hun pia amak kasa mizo join ka continue to yang coming to Jolene Lalsangkimi kania a timing healthy day kya nga ka dot le timing om lo na du za thun na man di hatia notes le tampi ka bola hilele topan hoya sak kon gen di ya kumlama le upa ka hilawa now te kep na te mo soidonila kanaute la neo chik ya ke sanga siamzo felzo vek na hiwa hilele ka experience te ka share changa khan mi in mo kan share pyang khan kanin ti chak ton thina we all can grow more why zakin ka experience te I can share uta asei de ule ko ngai takin min lo ngai dam ula pau siam lo ka hi zia ka le mi zo tong pon thil ka soi toi thiam lo shima mania pastor te ina sharing hun ka jang khin changa ka pasalin again sau the lo azung hoi lo ja lele wai ka siam dan ya ale hemi ka in pwa cha lain doubts tam tak ka neya amai ro chu churcha pau siam lo pen a fel pen la hilo mo a upa pen la hilo ni na bang ma ni lo to pan min ron chu sani chu plan ane ani ti ka sha pathianin thil ati reng hi without any reason a lawani fang mira siam chan po reason a oma thil notes kan zia swal po chan ani zelani he doesn't waste opportunities ma chu wang chanin why zia ka ken le no ka chingam ke ya to lalpa ro puina tan ni e ka lo in pat sayang ma se eng tungin nge ka soyang le ka tia dule mizo to in seila dule sa pawin seila ja karon mix zone ani tuni pastor ten omdon lo mo ka tia ka confident zeg line pastor te mel kamwa kalau mama hi chon ma sengin ma se hi zinga a timing ka mu khela mo I came darsoma hontung inchin garia ka pasalin min ron shwaya kalkunga lalpa hemi hi idu ani em ka soitum hi idu ani em ti in ka soy ani so ka confuse ma hi ka gendiam mo hi ka gen le min bangchi hon ngai di mo ti kha ka ri ro tam pi o ma hilele heta karon in karon thlen ma po lalpa rem rat na ni ti ka sia hoi takin ya worship team ten pathian fakna lan lo sa pathian presence ka feel ani so ta anunga ka thu a bible ka honga chu ta chon tuna program akik pachangin tu tanin pastor ina kan heutunu ina thu arun bible changa hon char te mo kan thuk pui te kha kalo cha lo ren ka nervous lo changa program ka chale ka concentrate thei lo mo hilele ka sha thiam tak chu kalo in prepare na zong kha alo dik vekani chu kan how to know in welcome speech aron soya pathian thu kanin kha na tur pathian thu aron soi te kha karirua nen kha na lo in angcha tuna pastor pa ina Timothy chungchang aron soi te po mo kanota kalau zia ve ani chu wangchon lalpan min confirma min affirma lalpa ming chu fakinam ro se nasatakin in lamate ka tongchaya
ka prayer warriors te pon min tong trai puya an thum pia wai za kin ka thum non mai lawang ole pastor pa in that takin mei chia te mo Nute na kan na aron soi to ni amaro chu hei ka ron soi non le du chu kan zawai in pasal atam jok pasal nei to te kan ni mo kan ni a amma ero chu pasal kan nei don khan nu fel kan ni angem chung ko fel ka din angem ti kha kan ngai to phalo thina ni atam jok chuan mo ke ni te chu love marriage ani thina mo kanin mangaya kanin nia fa kan ni ani me thina ni chu amai ro chu chung kwa Christian chung kwa din tur chuan intentional angai ani Bible a chuan bu si thli in a len vel ati ni mo bu a chaf te kha thli na len chuan a len na lam lama kala khatia ang kha kan ni theilo ani achan chu tuna watchman ni ti a oma Chinese ring tu masa zinga miania lai le tampi aziaka mo ama ina asoi chu normal Christian life ti lai bua azia chu he hi nia nu le pa te hi mo man lai chuan khopui a omta mo khopi awal velin wall sang pi om thina ni akul a om thina ni mo nu le pa te khan in chung kwa kha khopui chu ani a nu le pa te kha khami watch tower a watchman te kha kan ni ati ni chu kan phal chin kan in chunga alo kan chung kwa lo lu tang chu wang chuan watchman hoi na ni hia ne in kwa na di mo watchman hoi na ni hia idu ifate khan an cartoon en te kha isya em mo i veng pem i watchful em mi pa kan ni pon chutiang bokin mi pa chu ka soi tel lo me ang tu chan chu anita Tony Evans an heti han azia kani in ale khabu ming chu raising kingdom kids atini chu mi omzia chu kingdom chu lalgam tate lalgam nau pangte mo engtin nge kan ron raise up kan bring up ang ti khania chuta family why did God make family engatinge pathian in family asiam ti asoina khan family is to be the replication of the image of God in history atini chu the reason Satan continually attacks the family is that family was specifically created as the channel through which God's kingdom would be reproduced. Mo taupa lalgam mo vana khalleya kan reproduce na pen mo a image kan portray na pen jet heta projector alo ta a laptop a enge thu ron jak thu zong kha projector a train a ron chhaka meeting tingin kan bu theita ani church chunga mo wai bangin lalpa lalram vana kha khovela a image kan portray na kha kan in kwan kha hi mo apoi mo lutu kan ni chu chuan kingdom kids were raised to become kingdom parents ngatinge no pangte an poi mo em achan chu they are the next generation of kingdom parents mo topa lalgam nule pate an lani donani kantate mo and in their own homes. This precisely is why childbearing and parenting is so critical in the program of God. Program of God kati chu khovela mo engatige khovela kan lalpa lalram topa lalgam mo khovela thlentir turin iram lo thlengro che ti in kan tong trai thina ni mo Bible na soyani may your kingdom come lalpa lalram khovela thantir turin nang le ke hi nu le pa kan nia so that we can raise kingdom children who in turn will raise kingdom parents who in turn will raise kingdom children of their own tichuan Christians hung kwa pakhat atang khan Christians hung kwa tam tak alo chua ka nga mo chu tichuan lalpa lalram kha alo dar zaw don ta lo ni chu ta chuan
nang le ke hi lalpa lalram zau tu tur no pangte to raise men and women of valor mo Deborah bangbang lal Davida bangbang Gideon bangbang mo khatyang mi te raise to khan lalpan min kova min trust ani min trust wangin no pang tate min pe ani mo aro puilu to kani chuan asoile pakha chu 1 Timothy 2:15 na chuan numein omdan siam na to gin na le it na le siang thau na a omgi gele naupian na a hoddam in a omding hi mo atiun kha ka soi diklo me thia min lo shat thiam sakanga eden huana sual chu evi atangin alo lut ta ni me chia te mo amma ero chu me chia in God fearing children kingdom children pathian tri mi no pang aron raise chuan eden huana setanana aron ti mo evical tlanga sual khovela ron da lukha kan reverse theyani he khovela yan aro puyasin mo Nute kan din huni why is again we need to be intentional mo bu si thli na len vel ang me khan kan om theilo kan watchful turani mo kan watchful turani a enge kan inchunga kan lak lu ti kha kan she turani enge kan phal ti kha kan she turani me thai ini me theya pasal nei loin fa inei po alo ni me theya I pasal khan I values a share lo po ni me the mo nangma khalama na wag dewa na pasal kha wag cha lo hi me the mo ma say never underestimate the power of God when he is called upon pathian kha na kawale mo ama chau na ena na source of strength di na chak na mo na hat na pil na provision na ting na thil heng ni ting hon petua tau pa kha na koi ale never underestimate the power that you have mo Philippi bungli changsom le pathuma chon ahon hi hat pa Krista thil ting ka hi the hi single parent na ni mo lai sim thailo mo lai sim sanglo mo at uneducated vaklo uneducated daw ini mo eng po nila ahon hi hat pa Krista thil ting na thi the hi Christian nang ahon trust hi mo waizia ka he khovela a kingdom mo alalgam zauna di in responsibility hon pia hi in childbearing tikha saulote in kon gen do a chuan Timothy for example Timothy kha kan chiar chang chuan apa kha Greek mi ani mo why lion Greek mi te chu iswa zui tu an ni lo tlang pu ani chu hilele pastor pain hon gen khinin chen believing mom le believing grandmother ani ni chu chuan Timothy kha early church in mo chuan mo early church na chan akhai pa ber mo polapon arin berani chu wang chuan ke chu ka pasalin min support lo emo ke chu ka nge ka no pandeu line thil ka tiswala mo pathian ka shelova ke ma chuin ka oma emo when the conditions in your family na familiar conditions ting a perfect veklo po in lalpa I out tla chuan I thei ani lalpan I thei ti asia ta wangin a appoint che ni lalpa ming chu fakin amro se God has a plan for your kids commit your ways to him in all you do and your kids will benefit and reap the benefits of having a parent who models biblical discipleship atini biblical discipleship hi poimo lotela keile kapian tharna chu sangkha zakwa somkwa le panga paruk velanyang mo ani to a class 9 kani line anxiety disorder kani ani chu
nun kaning lutu kani zo anxiety disorder kania class kan high school teacher lau teu kania ni zo min hau renga ka thil ti dikpon min hau renga ni zo ka lau lotela hoi pa le kanau pan line kanu kapa hi ko shan upania bathian thu te chu ka shelotuk mo Sunday school po honors ka mutin ka kai kim vektin lal iswa chanchin ka sha Bible ka sha chandam na kol kong po ka shevek hil kanuna khanin engamon hi om thina ni chu kamu manga pathian lo kal hun tur ka mu thina ni chu pathian lo kalama se mi lo au ve lo thina ni chu ka hlau lut tu thina lalpa ka du che ka ta ma se ka kala thil ka vati swalya then I feel guilty Joan this cycle went on mo chu Christian chungkwa Salian Koshan upa mi te po va council thina ni ka pa chu khamia khan keima having so much doubt in faith pathian du lutuk si ma se tihan englawa thu soi tu ten ron kala notes nen ka zia thlanga mo even when I was 13 years old notes nen tihan ka zia thlanga ka study anga pathian nai ro minti engtinge pathian ka nayang pathian o share o minti engtinge pathian o chu ka sha tang an soi lo ka confuse lutuk thina ni chu tikhan ka oma ke chu vanram ka kalve thei chuang lawang tikha ka nei ani chu ama ro chu ka thi chuan chatuan shemhuna ka kaldon ti ka she boxi ka hlau boxi ni kha chu kan ina window ahian ka ding ani chu zuang thata meila o kanu te tan po hianin burden kanilo zo kang di ka ngai to ani chu ama ro chu khata khanin thitaila shemhuna ka kaldon boxi ka hlau ani chu chatwana shem ni ka du big lo ni chu dikhan trouble ka nei na sa ni kan soile do chu kanu le ka pati an mel tha an sang boka keima kan unau zinga ka toy bera ka hang ber boka ni chu ka kalna piang lian zela le do ni fanu moi ni iwa mak ve iwa hang ve iwa toy ve mo ipa chu hetiang adiang na tinge min ki thina ni chu kha kan karil ro ka shar lo hlan khan problem na satak self hate mo tling lo nia in shat na le kha te ka zirna sa thina ni chu because I wanted to be accepted by people that I was good enough mo kat eng tinga ka tiang sports chu ka thailo shim ta amaro chu elocution ani se first prize recitation ani se first prize extempora first prize ma science exhibition first prize exams na po top 10 na emo top 20 atal kani thina ni chu amaro chu khathin lung kha hlim si lo ani chu katling lo ka fel lo shem hunakal tur kani ti kha ka in she thina ni chu ti chuan kha wang kha ania ka ti chu in fate Bible chang in zirtirani chuan a meaning shiro mo tuna chuanin ka fate entirnan tun kara kan memory verse chu Habakkuk kamenia these things that I plan won't happen right away the anita kathil tumte mo it will not happen right away but surely steadily it will come to pass in it chuan tuna chuan ka fate ni na chuan hei hi enge in shat thiam tan what do you understand from this katya katate kumriat kumruk le chan vele kumnga anya an mani an understanding an ron soya chuta chuan tom chik chikin mo hiai to pan a soina chan chu mo a changin kan thum na te mo immediately in answer kan hulo amma ero chu pathian hena kan soi chuan surely steadily in lalpan minron chan hunala don ani ti ani just an example mo khatiang khan hi tu na ka zir chawanya kanuna missing ani awangin kanu le ka pati ka answal ti na ni reng lo thei to pin an chwa mo ma se tu ma perfect kan omlo ani awangin chu wang chuan in fate kha Bible in zir tirani po in a meaning Bible khas au pi by heart kherangai lo mo one line in zir tirani po in to pa chu the Lord is my shepherd an shelenem
mo nang mata na chiang lu tuka anli tan chon na chiang lawani chamo tun la ya pri chan shepherd mutur po omlowa we were lucky we were posted in Jammu chan shepherd kha kan mu Jammu masi shepherd ina ti zong zong khan ron chithiam ke ni pon kan chithiam chong lo mo chuwang chan shepherd chanin boite shepherd chanin sheep kha a enkol thina mo aduata a veng thim him thina sheep kha wild animals ten an ron lak lo na tan khan a veng thina chu ang cha chuan so that setan le a hoten an ron se lo na tan chu lalpa kha I veng him tu ani ti ang lek po khan and that is the seed that you plant eng tikni ha mani chuan if anu kha depression in abuai the abuai ang ka tin ha ni lo ma say the world is going from bad to worse ma abuai ni akhan khami ichitu kha tharau thiang limin aron tin nungang kanuin khati khana soi lalpa hi voi khat cha kan aule tiang mo kanun nakalak ma in voi khat cha lalpai kan aule tiang anti the ani kha chu aside lo ni ta se ka soi do tak chu karil ruwa keibo ka soi to ang khan piang thar kania kanau panted lai tangin missionary doctor ni do kania from the time kumli kania thengi kumli kani atang ka shat thei tira tangin mate engei ni don ti chan doctor missionary doctor katia missionary te local apiang kan church local apiang ka bechak theilo to kani cho kakala an omna mun te ka zota engi anti thin te ka zota ka ngai sang ani in chunga khan tunge in ngai san na in kwanin mo tunge in ngai san heti lama khovela pop stars tinge Hollywood stars Bollywood stars tinge pathian mi te mo tunge in ngai san nu le pa in ngai san apiang kha in fa te nanon ngai sang entinan fa pali ni chuan avekin anon ngai sang lo mai thei pali atanga patni talin anon ngai sang tho thawang in ngai san ka mo chuwang chuanin tunge in ngai san tunge in choi san in chunga poimo ani ti chuan missionary te ngai sang mi kanita a pastor te ka ngai sang me ma kan ina ten choron e sei ka tia kalom thina ni chu pathian mi te tun thlain kala lom pathian mi te kan inan ron kal yan ti chuan kapiang thara MBBS zer ka du lutuka Delhi class 11 le 12 ka ron zira hunat lai to class 11 le 12 ka ron zira chumin nuwa MBBS ka zir du na pen kha mo seat ka mulawani cho wardha Mahatma Gandhi Institute zir ka du ani cho amaro cho counseling na khan kama pen khan ka seat kha hon lagi chet mo ka depress lo hi cho then anua khan after 3 months khapa khan minon ko lani cho Jolene ka seat hi kavakwana hilele 3 months an mani an start na khamo 3 months in ka leita ka catch up theinon lowa nang hiai sit hon line la ken na sit ka local me yang ati ni cho ke gan I cannot catch up like that katia chon Allahabad MBBS ka zirani cho Allahabad cho anuam lo lu to kani cho saidana onlo scootin kan kala skula college kan kala scooty kan kal line he ta mi paten lo bike in min uma mo chang le min voma chang le kan ba na min pota khati reng khan kan omani professor sen kan mingpon min ko do lo mo hey north eastern min tia kan englo kan manual te chang chan min po thler saka he izia ni lo min tia class ka ti thadeu voi khat kala share teng chu class first year kan line kan class khan pakhat na kan ni chu chemistry test how can it be anti ni chu she's an ST she's on a ama chu he nge quota candidate nia engtinge pakhat na ni thai mo chon first year kan professor in sanga min pewula sangai peklo chon ka fail ti don che ati ni chu khang zong kha mo lalpa engting nge hemi muna hian min da theile ka seat khami nan ruani mo ka ti ni chu amaro chu lalpan khami kum chau kha lo en lawa kum tam tak kha lo en ani chuan ka ma ka nung
eternity past eternity forward kha lo siani tu nai dan kha ishi thiam lo ni mai the lalpan enge arim ruat sakse ishi thiam lo ni mai the iril ru na a question ani mai the zana tu ma sha lawin il itrap thin ani mai the ma se lalpan mu che lalpan sia che tu ma bula i soingam lo i thin lungna tu ma bula i soingam lo i desires i silent prayers i silent tears khalal panasya lalpa bula i tlat chuan Bible chuan he knows the desires of his heart of our heart atini kafate no pangte ten nia what a world ta kalanchak em ni anin what a world ta kalanchak I can't keep ma in roi ka chak jok because I want to see the joy in their faces mo keini miswal ma in Bible in engesoi keini miswal ma in nangni miswal te ma in fate tan thil thati in chaka in sha chuan in pa wana mi chuan apelo che don apet don lo che wem ni ati ni chu nangni in fate kha chu wang chuan discourage reng su don't give up cry out to the Lord he is near chu ni atin apani na ka sei du chu who is God to you pathian hi tungia ni nang matan mo kum tam takha ke matan chuan ka buaina chingfel tu cho atan ka lo du ani chu kan ni vem pathian hi buaina chingfel pa cho atan na ke pya athei sem sha adikem ka saidan adikem dikter mo ifa te khan an bua nang ma relationship try mia lawin mo te khan mami hey ka do mo hey ron di to hey ka boil to please solve it min ron ti ring cha in law mangem Christianity is different from other religion because it's a relationship ka chigi ge cho ma se relationship ka inei tak takem itong try na enge isoi tamber deal na nge lom na nge mo tong try na te ka lo thiam lo re lu to ka ni chu to tu na ka thiam ta e ka ti lu tuk ni lo in ma ka son at least I'm not where I used to be ka ti ni chu ti chuan MBBS ka zir zo ta eng ma ka thiam lo ani chu ka college kha afu lo box si mo kala question ring ani pathian ne na ka thiam lo lu tuk ani blood test or blood drop ka har satane amma ero chu Allahabad ta khan e evangelical medical fellowship kha strong takalo omani chu chuan chu ta chuan missionary pakhat brother KT Paul oma amma kha ron kal thina ni chu minron kom thina mission hospital chungchang te min shila pathian thu te min shila min encourage thina ni chu tu na hian ka thian te MGI MS wardha kaluna avakal khan khami huna khan EMFI kha lo omya lo ani chu pathian in amma ka nai theina atan khan Allahabad mun khami lo pe lo ni ring ani chu ta ti chuan MBBS ka zir zo ta a mission hospital ka thok nga la Broadwell Christian Hospital Fatehpura ka thoka kalano pangboksi eng ma thiam ka nei lo working experience amo how do you address your other seniors tipo eng ma ka thelo ka shelo ani chu ni khati I still remember very clearly baka UP a phi chuanin a hla omani chu kan rong bol na khamo muslim an tamin chin to na po violence against doctors atamamo UP a phi chuan chu ta chuanin nu pakhat hian nau aron nei ani chu anau nei kha asi pot in chin mo ka stop thailo hi chu thil teng ka sia teng hi khin vek ke chu doctor om ka thiam lo boxi lo Delhi Dr. Enthal EHA hospital sa an leader pen kha huchi line Dr. Enthal ya amau kha gynecologist ya kavakol ya na chi ya nai je khin vek ama kha bleeding zel si kareru halatu ke po ka tap patient po tap mo nurse po tap ai kan pathum kan labor room kan tap ani chu ma sengin dihan katita
didi ka trong trai sak thei che em ka hi ting hi khin hi lele na bleeding mo top thei lo Yeshu Masih ne na ka dil sak thei che em ka titani jo ka trong trai ta Hindi trong trai ka du boxi enge ka soi po ka shelo mo ka the ang khan ka soi isko changai de Yeshu Masih ka ti top amen ka ti kha athi kha atop fe ka ni jo chu ti chuanin ka hlau lut tuk kha kala top top thei jong lo ni jo ka lungphu na sal tuk kha pona khan ka chhuak ta ke ma in doctor's room ka valuta lalpa ka thiam lo I'm going to quit missionary doctor ni ka du ka ted lai tangin ma say you did not give me a good training if you want to use me ngating a good training min pek lo mo thiam lo lutukin kha athi tre pasin lalpa ka thei lo I'm going to go back ka te ni cho ma say lalpan ka ne na min soi cho carpenter good carpenter chuan nail sikil mo sikil kha ahoi pen ahi lo po in atera mera dewani po in he can still use it mo a perfect ani lo po in a good carpenter chuan amang theya achan jo a perfect kha lo miao chuan mo you are available that is why I used you if you trust me atini jo minti ni jo chu tiang cha chuan nang ni po mo ka thiama tom lwa to pa mo te to pin ka thum hi lele ka fa a fel theilo ka pasala fel theilo yai ka in ko na problem om gi ge to pa mo ngatinge min ko he hun ai han ngatinge min da ka workplace ai han ngatinge min da iti chuan lalpan you are available and I can use you because I am the good carpenter don't worry I am there atini cho mo chuan ma se kan ti tiang mishing kania ka thiante Facebook te ka ena annal theilu to kani chu US ha te an kala he ta mo an kala oi olpa ka thing boxi mo salwar kurta ni tin ka ha mo mut to ka muthal ka sam te hi athing lu tuk mo lalpa nal dewa missionary ka ni theina tora min daro ka tia it's the truth chuanin army officer kaneta kanei kha ka plan ani lawa pasal nei ka tum to lawa ni cho a ministry a full term ma timela lu top ka do ani cho tin mun khata thok ka ni lawa mun sanga mission hospital mun sanga ka oma enga tige ka pasal ne han kan nei ka ti chon ama pon I don't know why I married you ke pon achang chanin ka se lo ka ti chin ma se lalpan min rem ruat na lo ne ma se chu ta po chon kala lom lo le ni chu mo kan party army achan party te oma mo e zu te atama in sheveka zep thua omlo mo ta khan fani ka lauta ni chu ka pasal ne na fani lawang hetiang chon engting ye mo pathian kha ka question le ta ni chu lalpa e engating ye mo missionary ni ka dua e engating ye hetiang pasal nei tir mo fu englo ama ka pasal fel lo ni lawin kan environment khani chu kati mo pathian tel lo lu tuk mo thil teng tenga omani chu chon engating ye ka ti ni chu then the Lord then I ka bitter ani chu ti lai chon mo and army thil ti na pokhan ka tel she thin and I gave a hard time to my husband also mo ka tel pelo ka kan mi te bulala mel him lo ka moni chu chon missionary bok pathian in a rontir leta Dr. Larji te nupa chu mi te bula chon tihan ka saitani this is such a bad place mo pathian sian omlo ti atam lutuk mo nge party te tam lutuk atia ka complain na sa ni cho and she's Dr. Larji chan mun dawin min ena Jolene enge Bible na soi enge zia mo pathianin akko bloom just bloom where you're planted atini cho hemuna you are only complaining minti ka zak to
mani zo iban ti thaben pathian ngai min ti don mokatya atilawa you are only complaining. God has called you to love these people, not to judge them, not to take you hey anmani vajaja anchuti khati vatilau khan mo anmani kha mangai turin na koche mangai meiro adang zongjong chulal panaron tiang atini chutiang cha chon nangni po in tho na huna ringlo mi te kyanga testimony in soi thei lawani mei thei mo e engtinge ka tiang pathian thui vat itum lo na lama iwa omani mei thei mase kha ka pathian ina dan mun chenia be the best that you can be pathian nai ro chuti chuminua chu chuan you can bloom ani lo chuan kan bloom thei lo mo e pathian hi nangma boina chin feltir tu chawa idu chuan you will never grow keipo khata khan ka tang rei lu tukani chu sweet hour of prayer antia an zama lalpa ngatinge ka prayer hour hi a sweet lo engatinge ka nin em engatinge ka thing thid rei thei lo lalpa min shati ro ka ti ni chu 2019 na chu Christian kan ni rei to lutuk ka pian tharna rei to lutuk amaro chu kan nun kha adik si lo ni chung ri la khanin miten pathian o ka sia lalpan hei ti ro min ti pathian o kha enge ka she boxi lo mo khami kha relationship hi kan lo nei lo ni ti hi ka shetani chu nang mani po tu na khanin en chiang ro relationship ineam nge biaki na iron kala bible chiara itong traya worship alom takini worship athavik amaro chu mi tu ma mu lawa tu ma shat lo ithin lung chung ri la khan lalpan and relationship ineam imangai tak takem mo I quiet time ate khan amma I mu cha kem abula thut khai cha kem thian angini komem nge nia olalpa e kafate ti dan taka olalpa anu ye thinarimaron ti thinrim lo ro amen ti khatiang khanin ti mo ani sin kanin zirtir dan chu pathian ne na dil ro ti chuan pekin in omang adik amaro chu it's more than that more relationship ani entir nan he tu man example amin pek ngai lawa ka shengai lawa ni chu mo imagine your best friend sitting in front of you at ni chu chutia ang chuan pathian khabero olal pa tu na chuan pian ka fate an han kala ka man vele ka thua lalpa hei ka fate an kalvek to a voini chu ka boil lut tuka voini chu ka thin rim lut tuka mo hei lalpa chu min ti sak turin ka du che ma se ka van lom tak em mo khathiang khan relationship kha kan build torani a second point ka do tin pathian ina min ko vai point khat cha kan soilia pathian ina min ko har na chu hei hi ania revelation bungthum chang khat bi kha ania hei hi sardis ko shante ne na e angelina soi na thil hi te ka thei sinapi in hingmin na puwa hi kivengin thil omsunte sidia kisate tungding nonin kapathian ma a na thil hi zo sa set thei kamuke hi ma missionary bokanito thil ti tam tak chu ni lo tlema zong soi torte kalo nei veto mo ma se pathian ma khan mi te chon van fil ve van mo ti khan min lo praise ani the ma se inun kha anung tak takem pathiana ti kha kahlaw ani chu khata tang khan kahlaw lut tu lalpa engtinge ka ti don mo tu na chon thi po ni la vanrama karon kai po ni chon karon crawl lut chawang mo karon crawl chu ang kadingam lawang mo enge ka soidoni ma ka ti ni chu katling lo unforgiveness te ka nga lutuk kat ka no na mo relationship po ka nei lo engtinge ka ti don lalpa ka ti ka mang angani chu ma se ti khan pathianin Jeremiah bungsom ni pakwa chon non zong ding wa na lung tang ting wa non zon hun chiang un non mu ding u hi chi kha lalpan min ron pele ni chu zinga darli le chan via ka thowa zai pe lo tung khan pathian fakna ka saluya ka tung
try lalpa min mutiro reveal yourself to me katini chu reveal yourself to me lalpa tu na kanun hi kadu to lo tun ring tu nun mo complacent lum si lo vot si lo mo englo khakadu to lo I want to burn for you lalpa min change ro katini chu kat achang ton kalau mutlua ka mutluk lo nan ti katia ka walking lai pon kalau mutlua chang le bang te ka su ma se katumani chu mas in tum chuan mo tuna khan khoya nge where are you what are you doing to improve your relationship with the Lord ma isonem nge nia are you stagnant to em nge nia inung tol mo ngalung tang ting wa ho non zon hun chiangun non muding he kan pathian hi alian lutuk ishat sa cho khan mo akhung len zo lo he's amazing till dang sha turla tamlutuk and he died for you so that you will know abundant life more abundant life ati so amazia ting a hoi na a it na more till he theina omnipotent till ting he the omnipresent mun tina benevolent more perfect in goodness more ani kan pathian hi chu wang chon idam chung kha array lo lutuka chu wang chon khami shetur khan to experience the fullness of God what are we doing kan thatcha mani tro ke po kani ka thatcha David an engting yeti mo lalpa Davida angin min siam ro sam te aro pui ka ti thina ni lalpa Davida angin min siam ro Davida angas englawi du chon Davida chon engya soi zana po mo I meditate on your word ati enge kan re ro tamber pathian thu nge what am I going to cook this evening mo nge nia thil dang nge ka kor hak tur kan ni fo ki po kan ni ka fel ber ka tina ni lo amaro chu ka thil ka experience ve to ka zir ve to kha karon share do a mi in thil an share han kan lo har ve de uthina chu karon share thei tok ni se atop pera kan pathian hi thil engkim ti thei ani chuan kan hoina dia thil teng a hoilo teng po ko hoina dia hair thachin mo change chin mold chin ani chuan mo thil teng hi thei in ring vek em pathian kha thil ti thei ani ti in ring vek dro in ring chang mo mun tina omani tan pui vartu nai ring ani ti in ring chang em Bible chuan engting eti your tears the tears that you shed kha pathian in a mua he collects them in a bottle atini kha in ring em in ring tiro thil engkim ti thei ani in ringa thil perfect in goodness ani ti in ring em in ring mun tenga omani ti in ring em naging daw ya ging cho na samzai atla po amu Vinya in samzai engzan nge tlatin sha em nu chingte nu kimte chingle kim chu paite achan tamla telen china ti ching ke po kim kan ve thawa kan shelo tero kan in boala he talo om chawa ui sampul na salwa kan cha mo kha ashiani that is how much he cares for you mo hu che hi le banga cha na mangbat em mo enga tinge pathian kha engkim ti thei a hoi lo pi po na hoi na dia hon turn di a hi na gingle mo perfect in goodness good lo thei lo pathian a hi mo a hi le banga cha na sorrowful em mo min awla ka changang che atini chu search me with all your heart. He wants to answer you more than you want him to answer you. Mishing to kan thei na te limited lo cho. Ka thei na te amanga ina pathian it na le thei zo ke ding. Thei na ting Billy Graham an tiana ti china ni. Lalpa mangay na engting ye kasoy tayang
van te ko ten hena vakalila min shil ro u van mi te u lalpan engzatin nge min mangai ti min shil ro u ani chuan eng ting en ting lal pathian in khovela mangai ema chuti chuan afa pamal nei chuna pe why do you think afa pamal nei chun ron pe tu che khan tu na I problem kha thailo naging ya I samjai tla po shetu khan na in kwan problem emo na depression emo kwa ma kyang again thailo na lungsima pro thil om pen kha amulo naging ya akhongai lo che naging ya amangai luat janga I luak ja che ja khan atapa po wana koi thailoin khi na si na mo rap thak pen ron tuar tir tu ani mo iringang u lalpai arin omani he is faithful mo I faith it doesn't matter what you feel it will feel come on feelings he arin tlaklo sometimes I'm happy sometimes I feel so much love towards my children mo sometimes I don't sometimes I get angry mo feelings ka kan ring thailo pathian thu in enge soi ti ka kan ring tur ani mania ka fapa anjaya doctor pakhachon anjai swalani atini chu no I said no adik lo tun thleng min try to min zai na huna po min ompui tu pathian yan atidik lo lawang he cannot make mistake he will not make mistake chu wang chuan avuak na volte ti dam kan ni awangin adam don ka fa pa hi adam ani whether I see it or not and he said no ma'am see heta hena omalom abokalom ma aboka peristalsis omlawa medical terms tampi on genin chin athalak po min entirani chu nga se ina ko ngalalpa your word says this and I will believe it whether I feel it or not ma tuna chon pathian jara dam to entir zaino nangai lo ma lalpa ringang u ke pokani tho I'm saying all these things for me remind kan ngai mo lalpa ringang u arin tla kani atha ani a felani amangai che imit tu yamu ichak lo na mo lalpa ka thei to lo I want to give up di poka amu don't give up kamangai che sin abundant life nun chak ine theina turin iswa Christ ka fapa ka karon pe che sin don't give up Nute u limro u lalpa inne ani lalpan mal somro se